Kelima, Anu Baru 8 Juli 1997. Kaisar Ramadana, Banda Aceh 9 Januari 1997. Nurahma, Payarejo 2 Juli 1996. Lisa Fabiana Anya, Kampung Air 2 Agustus 1997. Fitra Rahma, Desa Padang 1 November 1997. Ismia Sarah, Kampung Bakti 4 November 1996. Intan Java, Enunga 21 Agustus 1997. Arita Dulu Prana, Kampung Baru 7 April 1997. Yusia Jamurkari 21 Juli 1995. Sri Aksuki Sinabang 16 April 1996. Ali Desina Baiklah 29 Desember 1997. Yusna Taryani Banata Tutung 21 Februari 1997. Siva Jakarta 15 Desember 1996. Yurika Isya Banda Aceh 18 November 1996. Dewi Urusi Tanah Kapil 8 Oktober 1998. Elvi Sutanti Pasir 28 November 1996. Ratna Dewi, Gede 2 November 1997. Rizky Fitriani, Tulungagung 6 Februari 1997. Mahfudza, Kumbati 22 Oktober 1996. Cut Sri Wahyuni, Bertemu 6 Juli 1997. Warasul Fitriana Putri, Banda Aceh 26 Agustus 1997. Nomor 5 pada Maret 1998 dilanjutkan dengan program studi ilmu perpustakaan. Ulfa Layang, Bangkongka 6 Oktober 1996. Nuri Ikademi MS, Aceh pada Maret 1997. Panitia Mulia, Banda Aceh 27 Agustus 1997. Yudi Fitri, Tanimon 17 November 1997. Rayani, Anu Galung 2 Juli 1997. Yuliani Bismuli 24 April 1997. Ernawati Teresila 11 Februari 1997. Asmaul Husna Conde 17 April 1997. Rafi'ah Langkeden 26 Februari 1995. Siti Aulia Mahfira Nuan Soli 9 September 1996. Yanti Nur Hakim Silatul 9 November 1997. Arvina Ulfa Lambe Galuh 4 Juli 1995. Mahfira Banda Aceh 21 April 1996. Nova Aprianti Banda Aceh 1 April 1997. William Isi Blok 6 1 Juli 1996. Widya Ibu 16 Juli 1997. Syifa Alina Blok Semawi 23 Mei 1997. Al-Maida Pintu Mana 6 Oktober 1998. Fira Ilmayan Sare Aceh 1 Februari 1997. Mai Salah Lam Arang 21 Mei 1996. Maulida Tot Semeri 15 Oktober 1996. Juwita Tapak Tuan 29 Oktober 1996. Maulida itu Desa Sado 3 Oktober 1990. Ida Suwani Guntur 9 Agustus 1996. Maulida dari Aknom 12 September 1996. Safira Sudi Aceh Besar 8 Juli 1993. Misbahul Jannah Langkawi 3 Januari 1997. Cut Fajana Banda Aceh 12 Maret 1995. Uji Elisa Kini Desa Baru 29 Januari 1998. Eti Sundari Mutiara 22 April 1998. Nurul Hafizah Melabuh 22 Agustus 1996. Rahma
Akmaliani Kamalangan 3 Januari 1998. Desita Mona Meridu 18 September 1997. Suwaidatul Husna Siregar Sabangan 23 Mei 1996. Nailul Rukiani Panjang Baru 30 Agustus 1995. Sutipa Humaywa Tua Hulu 22 Oktober 1996. Husnanda Aceh Barat 30 Oktober 1997. Seri Syahkiri Blok 6 14 Februari 1997. Mawarni Aceh Barat 2 Februari 1996. Warga Mariani Teladan 2 Agustus 1997. El Fayani Kosong Telaga 8 September 1994. Mainan Sukamakmur 16 Juni 1998. Rani Tasari Jambi 22 Januari 1996. Nurul Agustina Banda Aceh 24 Agustus 1997. Mulisa Kampung Baru 27 November 1995. Silawati Langgedan 6 Juni 1996. Nora Hanifah Alur Rambut 20 Agustus 1997. Nur Aini Dok Sukun 27 Juni 1996. Wildan Lamren 14 September 1996. Nur Fadriyati Aceh Selatan 14 Mei 1990. Vivit Ardiani Kurung Hitam 17 Februari 1997. Maghfirah Gerung 9 Agustus 1997. Oji Sylvia 20 Juni 1995. Ade Putra Alumina 9 April 1996. Ferry Ardiansyah Banda Aceh 16 November 1997. Faez Syahroni Melabu 6 Oktober 1997. Alfad Musa Mamai 1998. Khairul Aziz Lakar Anjubik 11 Juni 1997. Fadlan Samalana 9 Mei 1997. Irfan Mulyadi Sinabang 31 Maret 1996. Khairul Hidayat Banda Aceh 10 Mei 1997. Ilham Adrisa Reona 24 Mei 1997. Miss Fardi Idinen 1 Februari 1997. Demadi Iwanara Ikonjenya 11 November 1997. Riki Purpa Lalu 15 Mei 1997. Miftahul Agung Birin 28 April 1996. Ferry Sandria MPA 1996. Setia Fakianda Suak Parung 17 September 1997. Selanjutnya Komisi Sejarah dan Kebudayaan Islam Masyhur Lampung 5 Juli 1997. Muhammad Fadlani Tanjung Ije 23 Mei 1997. Sudirman Pasir Putih 2 Juli 1997. Wahyu Hidayat Banda Aceh 25 November 1997. Herni Lana Kusma Teladan 20 September 1997. Nazarul Islam Bangkiri 18 April 1997. Rahmat Manbeni Tanjung 26 Agustus 1997. Al-Hadi Isma Desa Sapi 23 April 1997. Selanjutnya Prodi Ilmu Perpustakaan Barza Panjang 20 Oktober 1984. Husaini Mayak Pahit 3 Februari 1994. Muhammad Ihsan yang bertolong 31 Juli 1996. Denny Syarifudin Pakemeng 25 Desember 1996. Muhammad Sultan Husani Perdana 8 Agustus 1992. Muhammad Iqbal Perumber 7 September 1995. Usnul Qawzi Khalid 12 September 1994. Syarifudin Putri Betul 11 Juli 1993. Dengan pelabuhan ada di Bandung dengan menentukan semula.
Kelanjutan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Diawali dengan program studi ekonomi syariah. Mudiara Inayatullah, Banda Aceh, 20 Februari 1997. Siti Rafida, Laksana, 7 Januari 1998. Putri Unifa, Banda Aceh, 27 Juli 1997. Rika Amelia Lesina, Lampung Raja, 2 November 1998. Mirta Huliana, Desa Nika, 8 Oktober 1998. Warzuki Syafri Felisni, Aceh Besar, 1 Februari 1998. Riana Isyana, Kebayakan, 8 Juli 1997. Rina Rahmawati, Kota Janto, 8 Juli 1996. Rahmi Maulina, Tuan Pusji, 23 Juli 1997. Madania, Lalong, 7 Juli 1997. Esalina Islamia SD, Tapak Tuan, 15 Juli 1995. Poppy Nokrati, San Diego, 7 November 1995. Khairul Nisa, Panda, 9 November 1996. Azra Masura, Banda Aceh, 27 November 1997. Nurul Fajrina, Banda Aceh, 8 Desember 1997. Intan Yunita, Lok Semon, 13 Juni 1997. Juraini, Lamharan, 19 September 1998. Siti Juleha, Relingkari, 21 September 1997. Sri Wulandari, Langkut, 7 Maret 1997. Nopi Optical Nanisi, Banda Aceh, 29 Oktober 1997. Eva Eliana, Menasan Pakun, 1 Mei 1996. Dwi Suryati, Tutup, 2 April 1997. Nadia, Gangmong Tri Galing, 24 Desember 1997. Rosi Nadia, Gelanggang Bate, 16 November 1997. Siti Tria Putri, Banda Aceh, 22 Oktober 1997. Armatu Wanasari, Biru Amrud, 22 September 1997. Nur Haliza, Lampanan 5 Agustus 1997. Hafizatul Nisa, Kakek 11 Juni 1997. Nail Sa'adat, pada Aceh 9 April 1997. Nova Yolanda, pada Aceh 1 Agustus 1997. Cici Bahagia, Timur Baru 1 November 1997. Rizky Hadiani, pada Aceh 23 Februari 1997. Cut Imanal Anis Tesha, Langsa 5 April 1997. Cut Sarah Medina, Sijili 13 April 1997. Satriani, Kampung Tinggi 24 Juni 1996. Wana Fadila, Makassar 10 September 1996. Putri Yunadia, Aceh Besar 14 Juni 1997. Putri Saktika, Lame Garut 1 Februari 1997. Dede Wirda Puna, Banda Aceh 15 Juli 1997. Neri Alfieri, Paya Baru 30 Juli 1997. Melisa, Bukit Besara 8 Mei 1997. Risnawati, Pangan 12 Oktober 1996. Rahma Zulia, Banda Aceh 4 November 1996. Lia Ulfa, Langkawi 3 Juli 1997. Sri Hidayati, Tambun Baru 24 Februari 1997. Sucia Nazriani, Banda Aceh 17 September 1997. Mei Saraka, Pak Pau 26 September 1996. Siti Dwi, Segeruk Dalam 13 Oktober 1997. Agus Maulidi, Lebu 4 Agustus 1996. Nur Melier, Busuk 12 Januari 1996. Tiasa Kirana Sari, Janarata 12 Oktober 1995. Manfaria, Pasi Kuala Batu 15 Februari 1995. Cutreni Anggreni, Belangkasan 22 November 1995. Emma Yunita, Perdamaian 19 September 1998. Elvira
Indrawati Al-Guru 7 Juli 1996. Sarah Nadia Pil 23 Juli 1997. Endah Munawar Kepala Bandar 27 April 1997. Ulfa Putri Azria Aceh Besar 27 Juli 1997. Rohani Rejukut 7 Juli 1996. Yuslina Babahur 12 April 1997. Yuki India Okita Mengalu 24 Maret 1997. Irna Maulita Empera 13 Maret 1997. Asmika Rendere 3 April 1997. Aprila Cahyani Labuhan Haji 23 April 1997. Yuda Zakia Iyo 7 Maret 1997. Nur Afal Banda Aceh pada Desember 1996. Sarah Nadia Banda Aceh 7 Maret 1997. Asmaul Husna Lalong 28 Januari 1995. Delkona Arisa Banda Aceh 16 Januari 1998. Dila Manzani Labuhan Haji 4 Februari 1997. Zia Israeli Baru 27 November 1997. Zahra Ramciko 1 April 1997. Rizka Nurzulia Lampung 21 Oktober 1997. Fitria IM Kampung 2 April 1996. Miss Wadul Khaira Berlin 30 April 1997. Putri Nadia Sani pada Aceh 20 Maret 1997. Devi Safrina Berlin Seberang 10 Agustus 1997. Madinatul Munawwarah Kota Baki 23 Maret 1997. Nova Santia Pulau Kawang 20 November 1997. Hafnizah Banyuasin 4 Januari 1997. Santi Dayani Penampaan 3 Agustus 1997. Resi Maubia Banda Aceh 28 Juli 1998. Yolanda Samadua 31 Agustus 1997. Ayu Askerina Saton 26 Maret 1997. Ayu Rida Safi 13 Agustus 1997. Dewi Sri Asuti Purwakami 24 April 1997. Ina Yati Sudada 4 April 1997. Mainawati Medan 5 Agustus 1997. Nurjuida Pasir Tulakbalan 12 Desember 1997. Siti Aisyah Trimigari 8 Desember 1997. Ananda Rizkina Burga 8 Desember 1997. Aida Usman Pendek 1 November 1997. Kusmita Labuhan 22 Februari 1998. Rina Asmadia Lampung 11 Januari 1997. Maida Aulia Rindu Arum 27 Januari 1996. Inelmi Pada Putih 13 Maret 1997. Mirna Kaila Munar 14 Januari 1996. Putri Sugani Melaku 14 Januari 1997. Nadida Fatimah Tapakuan 18 November 1997. Sheila Mirna Juwita Gantung Duli 7 Juli 1997. Rauda Banda Aceh 27 Februari 1997. Binhawan Iuri Sini 29 Agustus 1997. Ulfa Noviana Banda Aceh 25 November 1995. Naura Rausokan 56 Oktober 1997. Devi Wirayati Purwakami 20 Desember 1996. Taufia Sabila Banda Aceh 12 Agustus 1997. Dia Fatul Purwia Banda Aceh 12 Oktober 1997. Desi Rakasari Patakaya 13 Juni 1997. Munajanya Aceh Besar 21 Agustus 1997.
Rizana Turabi, Saya Duki, 17 Januari 1997. Ardita Rani, Latiki, 11 Agustus 1997. Nitya Sari Putri, Bapak Tuan, 17 April 1997. Dewi Manawati, Banda Aceh, 7 Mei 1997. Isma Fazrul Umeka, 15 Juni 1997. Hendra Nani, Lampu, 2 Juni 1996. Bella Islami, Kuntur, 21 Juni 1997. Rizka Medansier, Arif Kolam, 24 Maret 1997. Dara Rifani, Aceh Besar, 13 Mei 1997. Safiani, Pawe Awe, 1 Desember 1996. Sakira Nusantara, Dayat Tanah, 14 Mei 1996. Zahratul Mahfuza, Aceh Besar, 15 Mei 1995. Muhairah, Bakau, 25 Mei 1996. Siti Laihana, Nigan, 15 Desember 1995. Putri Indana Nurfa, Rumpun, 3 Agustus 1996. Rahma Kirna Yurika, Kampung Adan, 8 Juni 1996. Risa Mutia Agustika, Bangladesh, 26 Agustus 1995. Cuk Kepala Budi, Blang Aram, 3 Agustus 1996. Farah Kalisa, Bersama, 8 September 1995. Yang diberikan program studi ilmu ekonomi. Nilda Afrianti, Kota Medan, 22 April 1997. Selain Medan, Banda Aceh, 5 Juni 1997. Rizkia Putri, Banda Aceh, 15 September 1997. Raihana Rizki, Bangda Laut, 8 Juni 1997. Rizka Zahara, Pulau Bate, 19 Oktober 1997. Mutia Sari, Derasaki, 29 Juli 1996. Pandi Satria, Banda Aceh, 4 April 1995. Rizka Mansura, Bangku Deren, 14 Mei 1997. Miss Babul Jana, Pangwal, 29 September 1997. Aida Rahmatul Satria, Blang Alang Lampung, 13 September 1996. Cuk Badratul Nafis, Pulau Ikadan, 6 Juni 1997. Liza Rafiana, Dayak, 26 November 1997. Miftahul Jannah, Banda Aceh, 15 September 1997. Ajay Indira Sarita, Kumuhir, 4 April 1996. Sri Eida Rosalia, Tegal, 2 Agustus 1996. Hidayati, Hidayat, 8 November 1997. Rizka Garnia, Banda Aceh, 7 November 1997. Putro Darmiani, Banda Aceh, 27 Juli 1998. Ana Mauriza, Air Masin, 19 Juli 1997. Ade Risa, Medana, 16 Agustus 1997. Musliani, Laksamang, 20 Juli 1997. Maria Ulfa, Aceh Besar, 7 Juli 1997. Najwa Fitriani, Pondok Gajah, 20 Februari 1997. Anissa, Banda Aceh, 14 Maret 1997. Nadia Rizki, Tanah Anom, 23 September 1997. Fitria Wulandari, Nur Karuk, 18 Januari 1998. Desi Wahudi, Aceh Besar, 4 Desember 1996. Nikmah Soliati, Medan, 24 Mei 1997. Rika Oyadila, Blang Juruk, 27 Juni 1997. Asmaul Husna, Sago, 12 Agustus 1998. Naili Satya, Lamra, 2 Desember 1996. Nurul Nisa, 7 Maret 1996. Nur Fauzia, Dean Pamoa, 8 Juli 1997. Dewi Arnika, Kuala Kang, 27 November 1995. Yanti Salma, Kakemon, 17 Juni 1996. Intan Zakia, Rabu, 15 September 1996. Yulia Sari, Jijin,
31 Juli 1997. Nadiyatul Aulia, Banda Aceh, 24 Juni 1997. Raudatul Jannah, Rabu 10 April 1996. Selanjutnya Prodi Ekonomi Syariah. Abdul Hadi, Roma 8 Juni 1995. Zaki Mubarak, Tanjung Keramat, 8 Januari 1998. Faiz Al-Bisan, Banda Aceh, 12 Desember 1997. Mirza Kananda Kusuma, Banda Aceh, 23 Oktober 1996. Rahmat Hidayani, Melahu, 18 Februari 1997. Sahril Rizki, Pemimpin Anusur 19 Januari 1998. Al-Misri, Aceh Besar, 14 Desember 1997. Hari Rizki Suryani, Banda Aceh, 4 Juni 1997. T. Ahmad Fauzan, Banda Aceh, 23 Januari 1998. Sukma Ukri, Banda Aceh, 16 Oktober 1997. Badri Ali, Banda Aceh, 29 Maret 1997. Muhammad Arif Mufti, Banda Aceh, 3 Maret 1997. Reza Fahlevi, Sabang, 30 Desember 1997. Rizal Akbar, Ruak, 14 Oktober 1996. Irfan Aulia, Sabang, 26 Agustus 1997. Al-Farabi Ibaraja, Banda Aceh, 18 Oktober 1996. Rizal Zul Azmi, Menasak Pulang, 23 Desember 1997. Arif Ma'ruf, 30 September 1997. Ziaul Fitra, Tumang-Tumong, 2 Desember 1996. Jufri Ramadan, Banda Aceh, 10 Februari 1995. Lauhul Mahfud, Banda Aceh, 18 Mei 1997. Fadil Umani, Banda Aceh, 30 Mei 1997. Rian Maulana, Segada, 14 Juli 1997. Zulfawal, Sidi, 1 Mei 1995. Teguh Diki Zulfatan, Garut, 3 Desember 1996. Syarif Hidayatullah, Banda Aceh, 4 Desember 1995. Selanjutnya Prodi Perbankan Syariah. Ahmad Juliani, Lano, 5 Juli 1996. Rian Maulana, Banda Aceh, 18 Juni 1996. Zakaria, Lana, 14 Februari 1995. Isan Fahmi, Langkuala, 27 September 1995. Zia Al-Zikri, Pulau, 13 September 1996. Ali Umar, Rumon, 15 Mei 1996. Muhammad Al-Hamdi Onan, Banda Aceh, 26 Juli 1996. Reza Mahkota Iqbal Fauzi, Banda Aceh, 13 Juli 1994. Akram Lutfulami, 12 Agustus 1996. Ruspan Riani, Banda Aceh, 1 Juni 1997. Muhammad Ali Fadila, Matanze, 16 April 1998. Joni Rizki, Ayatina, 18 Agustus 1997. Mufti Orati, Zidila, Ayatina, 11 April 1995. Boy Haki, Bila, 1 Oktober 1996. Taufikur Rahman, Tulus, 22 September 1996. Alex Wana, Ibu, 19 Februari 1997. Rahmat Nosa, Aceh Besar, 20 Desember 1996. Joni Iswani, Ibu, 13 Desember 1997. Mustalimia, Sabang, 2 Juni 1996. Dan Kuri, Pulau Rompan, 17 Oktober 1997. Kedatangan Banda Aceh, 14 Desember 1997. Nanda Upara Nanda, Lutfulami, 29 November 1996. Rila Usah, Melayu, 30 Maret 1996. Tulus Aziz, Ri, 31 Juli 1995. Rabi Al-Fatihah, Melayu, 8 Oktober 1996. Zikri Hidayatullah, Urumia, 10 Mei 1996. Rahmat Aulia, Lutfulami, 2 September 1996. Muhammad Indra Pratama, Merudu, 28
Andrea Berdu 20 September 1997. Misbahul Rahman Ladang Tuhan 1 29 Maret 1997. Helmi Fauza Labuhan 7 Mei 1994. Muhammad Haikal Fird 4 Desember 1997. Rahman Syukrali Siolo 8 Maret 1997. Silakan dari Koordinator Ekonomi dan Bisnis mengambil tempat semua. Istirahat. Bapak Ibu hadirin dan tamu dan yang kami muliakan. Selanjutnya, mari kita saksikan sebuah penampilan tari dari mahasiswa Sanggar Seni Saud Universitas Islam Negeri Alam Diri Belanda Aceh. Ngerti dah. Perlu kita sampaikan, Sanggar Seni Saud Universitas Islam Negeri Alam Diri Belanda Aceh telah tampil dengan sangat memukau. Lewat. Diawali dengan program studi arsitektur. Cut Nabila Armani Ivani pada Aceh 28 April 1996. Dilanjutkan dengan program studi teknik lingkungan. Cut Syakila Sugesti tanggal 27 September 1997. Maula Audiana Bangsa 30 Agustus 1997. Nadia Meika Putri Putra Garut 14 Mei 1998. Nur Asia Cot Baku 3 Mei 1995. Raudatul Jannah pada Aceh 30 April 1997. Rizna Mauriza Kurung Ribu 9 September 1996. Suraya Ulfarina pada Aceh 1 Mei 1997. Syarifah Seika Fatma pada Aceh 9 September 1997. Wilda Manikra Pekan Barat 17 September 1997. Alfinatul Rahmi pada Aceh 5 Agustus 1997. Cun Puan Munira Palu Gunung 8 Mei 1997. Dewi Nola Nasution Rantau Kapat 1 Maret 1997. Dila Sriwahuni Baten 20 Maret 1997. Fendi Yolanda Wulandari Jalan 10 Februari 1998. Lisa Maulidina Lampasek 20 Desember 1997. Maria Lisa Padang Bakau 29 Juli 1998. Maula Latifah Sinabang 30 Juli 1996. Nisa Maulida Mania Turun 16 September 1997. Nurilian R Langkara Gampung 2 Oktober 1997. Putri Rahma Nasrul 25 Januari 1996. Rahmatul Liza Berut 9 Agustus 1997. Rafika Nilakandi Sarbadadi 14 September 1997. Rena Marinda Banda Aceh 30 Oktober 1996. Ria Mutia Keturunan 20 Desember 1997. Rosati Apriani
Malaysia 26 April 1997. Ulfa Ursiana Langkidi 20 November 1996. Feni Mulyana Alutro 26 Juli 1996. Yuni Zahrina Termanasi 9 Juli 1997. Selanjutnya Politia Agusita Yolanda Universitas Agustus 1997. Asmita Rismawati alumni 10 Juli 1997. Bunga Aini Bangkeren 10 Oktober 1996. Cut Ella Aisyah Batupat 26 April 1996. Dea Amanda Tanea 28 Maret 1997. Devi Sulfida alumni 12 Maret 1997. Hardiati Gabung Masjid 16 Agustus 1995. Maulida Rosa Umera Sidi 20 Juli 1997. Nurliza Sipanghe 18 April 1997. Reza Fernia Febrina Tersebut 15 Februari 1997. Siti Mansara Banda Aceh 17 Maret 1997. Siti Zakia Ramadhani Banda Aceh 15 Januari 1998. Suryani Kampung Tinggi 4 Juli 1997. Yenida Banda Aceh 21 Januari 1996. Zahratul Nisa Nanggropala 2 April 1998. Zatul Raihan Lampung 14 April 1997. Zuraya Desa Masjid 1 Juni 1997. Selanjutnya Prodi Arsitektur Arif Firmansyah Niar 28 November 1996. Fauzan Nazima Munasabah 3 Februari 1996. Fauzan Riyatan Munasabah Lagu 18 Maret 1996. Tri Anggora Sali Banda Aceh 26 Februari 1998. Selanjutnya Prodi Teknik Lingkungan Ilham Ramadan Banda Aceh 8 Januari 1998. Muhammad Arif Niko Kapartua 15 Maret 1996. Muhammad Nasarka Rumah Majan 23 November 1996. Samsul Duha Desa Sampi 13 September 1998. Selanjutnya Prodi Biologi Ferry Sandria S Kolombati 28 Februari 1997. Kurkanma Priyani Banda Aceh 26 Januari 1997. Selanjutnya Prodi Kimia Musawir Iqbal Lulu Bati 28 September 1996. Dengan Fakultas Sains dan Teknologi dengan Negara Maksudlah. Dilanjutkan dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan kepada Dekan Berkenan Mendagri. Arya Sanalia Putri 4 Agustus 1997. Jutnya Ulido SN Sarawak 10 September 1998. Dwi Ayu Wandira Banda Aceh 26 Oktober 1997. Rahmita Langkiden 27 November 1997. Sukarni 21 Januari 1997. Yatimah Lampung Bilik 8 Desember 1997. Asmita Pinang 20 Mei 1997. Badratul Nafis Penasah Pulang 25 Juli 1997. Dahlia Langkiden 15 November 1996. Dara Sinta Mangan 31 Desember 1996. Ermida Rosita Monmata 7 Mei 1996. Elma Wahini Banda Aceh 19
September 1997. Elvi Yusari, Aceh Besar 20 Mei 1995. Fajar Kurnia, Aceh Besar 11 Juli 1997. Faras Alia Rika, Kuala Simpang 24 Oktober 1997. Lena Langgedan 9 November 1996. Lili Kado, Kuala Baru 26 April 1997. Maliharus Satria, Purbalingga 25 September 1996. Mawadda, Utabalang 13 Juli 1997. Mika Rahmani, Serikat 5 Januari 1997. Munawara, Bukit Bayu 1 Maret 1998. Nurul Baria, Banda Aceh 11 September 1997. Nurul Fazila, Aceh Timur 10 Juni 1997. Putri Maulina, Indrajaya 6 Juni 1998. Ratna Dewi, Kami 1 Februari 1998. Riti Pustika Dewi, Sinarang 13 Oktober 1997. Rispa Mensara, Sidi 1 Maret 1998. Sarah Maulina Akli, Aceh Besar 22 Juli 1997. Sarah Idris, Suapanda 1 Desember 1998. Sita Ananda, Umbate 2 Februari 1998. Sri Mokti Sulfia, Pinang 5 November 1997. Yosi Febriwati, Sinabang 2 Februari 1997. Zahra, Bulan Februari 18 Maret 1996. Selanjutnya Prodi Ilmu Politik. Aidil Adha, Sikil 12 Juli 1997. Arif Rahman Iswari, ulang tahun 23 Agustus 1997. Heri Wiswanto, Anu Sikil 1 Januari 1997. Joni Saputra, Sambal 2 Oktober 1995. Endios, Bolenan 5 Mei 1997. Muhammad Iksan, Kampung Adan 12 Oktober 1996. Novita Rizki, Lian 4 Februari 1996. Pakuani, Sydney 9 Juli 1998. Zulfahmi Al-Qawani, Subur Salam 4 Juli 1997. Alfia Rahmat Rizki, Mesir 28 Februari 1996. Pamuji Ade, Tokoh 8 Desember 1997. Andri Sapura, pada Aceh 22 Desember 1997. Bustanul Nisa, Sipakul 4 Juni 1997. Fatul Raji, Kayajaro 2 Januari 1996. Hendra Satria, Kampung Musik 22 Juni 1996. Mayrika Sapura, Kude Arut 6 Juni 1996. Muhammad Ahmad, Kampung Kulebe 6 September 1997. Muhammad Karafi, Daya Hadi 13 Desember 1997. Muhammad Akil Mesa, Pulau Tanah 22 Oktober 1996. Nurul Fadli, Jakarta 1 November 1996. Saiful Adami, Kampung Jog 29 November 1998. TM Fajar Nusa, Trik Mundur Baru 14 Desember 1996. Taufik Anas, Jakarta 17 Agustus 1998. Dengan pembuatan ilmu sosial dan ilmu pemerintahan berkaitan dengan tempat suara. Psikolog ya. Asli, Alsen, 12 Desember 1996. Fatma Serita Syara, Binari, 26 September 1997. Evia Sakina,
22 Mei 1990. Rita Mulyani Alumni 21 Mei 1990. Febi Mulyawati Lanti 7 November 1996. Kori Alina Amin Balita Aceh 12 Februari 1997. Khairul Isa Desa Kuma 4 Januari 1997. Safira Nurjana Lok Semawe 23 September 1997. Fitra Rizki Langkuta 1 April 1998. Buyatul Ulfa Lok Sukun Aceh Utara 3 Juni 1997. Nabila Hasida Aceh 19 Maret 1996. Mutia Zaki Pasir Cipa 21 April 1997. Robatul Jannah Pantilu 21 Februari 1997. Lisa Sera Langsa 25 Juni 1996. Putri Senian Pengasih Takimo 27 November 1990. Julia Lipriani Mekul Ugi 25 Juni 1997. Sri Mulia Rujuk 2 Oktober 1997. Faira Amalia Atutu 15 Mei 1997. Elviani Terangu 19 Februari 1995. Ulfa Roma Cotbira 1 Maret 1998. Salma Witria Ujung Fatihah 26 Februari 1990. Nurul Meina Bukti Bata 13 Mei 1997. Indah Ulan Okasani Iwan Bayu 17 Oktober 1996. Miftahul Jannah Utajane 5 Mei 1997. Sheila Rahdiana Miras Lok Semawe 28 November 1997. Fitriana Desa Matangki 6 Februari 1997. Sri Utami Blok 6 25 Juni 1997. Nanda Monika Lok Semawe 3 September 1997. Mahfira Bangsa 12 September 1997. Ulfa Tuliana Desa Raya 16 Desember 1995. Cut Asia Kiralia Salam 27 Agustus 1997. Raula Cut Selamat 7 Juni 1997. Mutia Alumni 2 Agustus 1996. Nadia Masuri pada Aceh 9 Mei 1998. Nur Hafri Lampung 11 Mei 1997. Rizka Maulida Alumni 14 Agustus 1995. Robatul Nisa Payati 25 Juni 1996. Dara Zia Husna pada Aceh 22 Mei 1997. Nur Kasmi Kekurung 17 Agustus 1996. Arada Yanja 08